Tromir thlani ruk in rin ni ani a Russia Ukraine in do mek na a thil thleng thar te kan puang le dona bakmut atanga wak nar chua in hu do tum chung chang te chu thulian ber ani mek chumi kan puan ma chuan thil beng war thlak deuh pakhat kan ron puang le dona Russian drone tam takin Ukraine an bei to a nai to in an pek ral thuam mangin engemaw zat an kap thla a ma se drone ka thlak na thajok le lo detect vat thei turan mamo hle Israel an chidon ta emni Israel ral thuam bon tak Ukraine tan Russian drone ka thlak na tur Ukraine hian Russian drone and missile call ti buaina tur Israel siam missile warning system chu an mamo chana ni a Israel hian lethal weapon ala pedu lova ma se Ukraine invent na atan atangkai tak zet dona hei hi an pedon nai emni an soi thar tlat mai ele in le chom dol na dang ero Israel hian tam tak an pelut to Israel in an missile warning system an pek tur hi puang lo ma se Israel a Ukraine ambassador Yevgen Kornichuk an puanga Russia in ron be nuwa Ukraine mi te chuan kifa missile warning system peturin Israel an biak thu asoi ni in Jerusalem Post chuan asoi warning system hi rang taka anti fel thei kan be saya khopui lian zonga kan copy paste theyang ti in Kornichuk chuan asoya Ukraine sarkar hian khopui paruk mi maktedoi khat chuang omna ala thununa heta hian Israel technology kan mangdon ani anti report tarlan danin he system hian rocket le missile chi rang local la revek thei dona khoilama nge akal don ti thlengin a chuilok thei dona hei hian drone be na tur bula cheng te tan risk zone thei chu ti tlem don hle risk area ten himna an hu thei nan hun engemaw chen an mamo don ti po achut thei don to ni in an soi hei hian a bik takin front line a civil mi ta chen na hmuna ven himna le in son chuana konga apui thei don ani he khol changkang tak Israel man ruwa Ukraine ta na pek tur chungchang soi Ukraine ta na pek tur chungchang an soi hun hi Russia in Ukraine a be pui thlak nan na sa taka nei lai ani jan khat chung in Ukraine kho pui Kiev po telin missile manga be an ni a Kiev administration chuan kumin chunga jan khata missile manga be na an to na sat ber tum ni in a puang he missile manga be pui thlak na hi ni lo tura apun zel rin ani Russia chuan drone manga Russia President Vladimir Putin atha tumna chu Ukraine le US ruah man anga angai tlata hei wang hian Russia hian phubalak na hi akal pui mol don ni in a hriat chu baka ama a Pentagon documents li ka alan dan khan Ukraine hian Soviet hun laya air defense system te tan ral thuamat la cham chho zel ni in an soya chung zinga chuan BUK air defense system le S300 lo tak tek te po atela heng system te hian Ukraine a medium le long range missile defense an nei za asumret pakwa a huam telani The Jerusalem Post ina anjir chian na chip chiar takan ti chua chuan hetiang din hmuna hian missile warning system hi thil tangkai takani tur thuan puanga hei hian Ukraine sipai te chu missile ema drone lo lut tur te po an hrachuak zung don ta ni Ukraine Air Defense Force te chu air defense munition poimo tak tele chutiang ral thuam an nei tlem to awangin Israel ral thuam thar hi atangkai viau don ani Ukraine sipai te hian Russian rocket ten an target an kap hlo tling don lo ti an hriat lok chuan ral thuam an hum him thei don ni in an soi missile warning system Ukraine hian Israel atangin air le missile defense system mason zok an lo dil to a advanced zok an lo dil to a hei hi Iron Dome lar tak ang chi kha ani ma se indona atanga kum khat chuanga liam nuwa Israel chuan Ukraine in sipai tren puina adil zong chu ala nol vekani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan achang chuan positive signal a thlak thina ma se sarkar chuan hemi chungchang hi angai tua zui zel ni in a soithung Netanyahu chuan February thla khan Friends LCI channel in an komna a administration chuan Ukraine hena Iron Dome air defense system pek angai tua thu asoya Israel hi anin khap na sa hle ma se Israel chuan thutluk na asiam na tur te chu aram bial
a regional interest ne na khai khin ton buk ton angai tia hria a hei wang hian ral thuam a pe lo ani po in kong danga damdoi le tran puina danga Israel chuan ke a pen ta hria ral thuam chung chang hi an ngei tuam me ka ni he zo na hi kan ram ham thatna azirin kan ram ta na thatna tura zirin kan zir chiang me ka ni ngai tu tur dang kan nei bok abik takin Israel Air Force le Russian Air Force in kara operational proximity nai tak hi ani an thlona te hi Syrian airspace a Israel thlona te hi an thloka kan in biak thiama wangin in ma chhonna tur kan pumpel ti in nitene hu chuan a soya Russia ne na sipai le sipai in beitir kan du lo ti in na soi aum zia chu nimin lam emni Syriaram buai kan puan kha khata khan US Israel Russia Iran Saudi Arabia le ram dangin sipayan da luta Iran le Russia chuan Syria sarkar pa ngai Assad sarkar an puya abak zong hian Syria helpol an puithung Israel ro chuan Iran khoi hel Syria umte hi abituma heng ho hi Israel chuan in do thlona mangin an bei Russia nen hian an in ti thiam lo trap thin nge Israel in Ukraine tan ral thuama pek chuan Syria hian Israel thlona pu te le Russian in do thlona pu te in kara mei pui chem ala ni don ani chutiang zong thlir chung chuan Israel hian thutluk na sia mangaya ral thuam pek khri lo chu an din na ala ni hri ma se na tin hu sarkar hian din na so son thuta Ukraine ne na an policy hi ati danglam ani chuan drone le missile ka thlak na hi apelawang ti a soi thei talovani Tel Aviv le Moscow hian Syria rama hian tho ho na an neya Syria chunga airspace tam jok chu Russia hian a thunu na wangin Israel sarkar chuan Russia abiak thatangai ve thung Israel Defense Force IDF te hian sipai bei pui thlak na konga Syria rama hian zalen na engemaw chen an nei theinan hel ho an bei theinan Russia nen tho ho na an nei anga yani chu an din munani heti lai hian Ukraine official pakhat chuan Kyiv chu Israel thutluk na awangin alung oya thillom omni ma se Israel chuan anti-missile system manga ral thuam pek alam bak ni in a soya chumi chungchanga chuan kan chin fel theilo gap kan na yani ti in official chuan a soi ma se Israel Defense Ministry chuan Israel hian Ukraine hi defense le civil field ta apui meka Ukraine deal na zong hi Ukraine ta na defense export policy angin enfi ani chu ram ven himna le foreign policy ngai tu chungin film khur taka kan kalpu yanga yani ati indona lama lut to ila indo mek na thu thar rauma bakmut chu Russia chuan za asom riat chuang thunun to ma se Russia ta na beitu Wagnerin silaimu selan tlak chama wangin an bei zui zel theidon lo ni in an ho tu pa chuan a soi tamau mai hei hi khovel media tena an khelber vo in lama an chotui berani Russian Wagner mercenary force ho tu chuan Ukraine kho chak lam kho pui bakmut beina awangin bakmut beina atangina sipai te chu achua tir don ni in a soya Yevgeny Prigozhin chuan video address a Russia sipai ho tu te soisel na thuwa ti chuaka a fighter ten ral thuam supply an nei lo wanga an hlona an chan na te chu Russian sipai ho tu lu te mo phurna ni ati ma se Ukraine official te chuan Wagner boss thu sei chu lem chan na ani anti an hnol thu an soya mei ni kwa a Moscow in World War II victory day a man ma in Wagner mercenaries te chuan ral matong front line mundanga tangin bakmuta an position anti chak thu Ukraine lam chuan an sei thung thudik berpo hria ta har hle a engpo ni se site A le site B hi kan puang zelanga ngai thlatu ten ngai danin lo siam le mia maidon nia Ukraine sipai thu puang tu Serhiy Chervati chuan bakmuta Russia sipai te chuan ral thuaman la cham lo ti soi ve thunga voina ringot po khan bakmut le a che vela hian artillery chi rang atangin muzanga somni chuang an ron ka pani ati Kremlin thlop tu blogger te chuan Wagner le Russian Ministry of Defense in kara van tlang khriata in hialna in ngei lo na chu bakmuta in dona aina hlo om jok ni in an soi achan chu Russia sipai te in kara le ram chunga buena chuak chuan an sipai te a hlo na le in rin tok lo na athlen the ni ti in
kan thulakna Al Jazeera palai Ule Sapovalova chuan Moscow atangin report a siam Ukraine chimlam khopui khersona chengte chu darkar somnga paruk chung curfew hnuaya an oma hei hi Friday tlaya tanga tran khani in tho tran jing thleng curfew hi kalpui turani Russia le Ukraine sipaite hian Ukraine chaklama indonan na sa takan nei meka indona satber na chu Bakhmut le Marinka chevela la ni mek darkar somli pariat chungin Russia beina voi somthum vel chu hun nia an dolet ni in Ukraine lam chuan an soi Russia chimlam Ilsky oil refinery chu drone manga bayani awangin kang mai chuak na sa hle ni chunga drone manga bai le kang mai chua voi ni na ni ti in Russian TASS news agency chuan a puanga tun haya Ukraine hian drone operation an kalpui na sa hle hei hi Ukraine tan chuan an ti ngei tur thil te pawni ve boka Ukraine ground force ten Russia an lut theilova ground troop ten Russia ram han run chu soilo Ukraine him tura thei to pan chu angai Russia sipaite mamo oil le fuel da na Ukraine drone ten an han bei ve fo boka hei hi an ta na thil poimo takani ve reng bokani Wagner boss chuan Russia official te chu video a social na sa Bakhmut atangin Wagner an tlan chedon emni Russian Wagner group ruai tu chuan a mercenary force te chuan me ni som hian Bakhmut an chua san don ni in a soya hei hi Russia sipai ho tu te avo khan na ani ral thuam an tlak cham na chu Russian defense chief ta wangani ati Yevgeny Prigozhin hian nimin khan Ukraine khochak lam khopui Moscow in thlatam tak chunga lak alo tum to atangin in nu do atiam hei hian tun indona in beina rei berle thisen chuana satberna an Paul Wagner in rol na chu ati top don ta a video thuwa soina hian Wagner fighter ni a soi ruang tam takin an huala ruang tam tak video a hian ti lan ani Defense Minister Sergei Shoigu le Chief of General Staff Valery Gerashimov te chural thuam thon dulova apu non Bakhmut atangin Wagner unit kala chuakanga a chan chural thuam omlo wangin omjenei lovin an boral pha maidon ati Wagner hian Bakhmut lak tumin hun rei tak sum tam tak sengin ma an la to a karthum kalta khan Prigozhin chuan ami te hian Bakhmut za asom riat chuang an thunun ti alo soi to ani Ukraine defender te hian indona khir tak le beidon thlak tak an nei tian poma ma se Bakhmut hian la chel tlatani Prigozhin hian thlatam tak chung chu Russian defense establishment in an thlop lo thu a soya wangin a thin rim na lo puang fo to ani athu sein hnung ber hi face value alak thei ni MTR chiang lova tun hmain impulsive comment apos alo siam fo to bok Bakhmut a hian thlariat chuang zet an in beina mi sang tam takin nunna an chan to ni in an soya ma se heram pani hian an hlo zat an chan zat dik tak an soi du lo ve ve ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Bakhmut hi kan chana atluani chuan international support kan hlo dona hei hian aram chu pom theilo inrem na siam turin an nor thei pha don ni in a soya hei wang hian Bakhmut hi chan an tum lo burani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Prigozhin thu soi chungchanga hian engma soi thei anei lo thu a soi Prigozhin hi Russia President Vladimir Putin ne na injom na ngetak na yan ni a an pani hian kumsang khadzakwa somkwa pakhata Soviet Union atlak nuwa apian na St. Petersburg a sum don na le politics lama na an thok tran ani Ukraine lam chuan Wagnerin ral thuam mu an tlacham anga an soi fo chu an oi sakta lova ral thuam tlacham intisi in ral matonga an ron in ben belbelani malak na thar an ron nei zel laipui mu po zanga chuang darkar somni pali chungin an ron ka pani lemchan an tumani ti in an soya enge thleng zel don le Wagner lam hian le mangan der ve mayam ni don video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le efek ole